Mamwe mamaria tukuharirie inoro miaraho ni muthenya wa keri wa guthikiriria mashira mege mainie na githurano maria matwaririo commission ya ithurano IEBC atongoria a Baringo ya muhuro kuria thirikari ithie cokie thayo na ugitiri kuria thukuru 20 ihingitwo aikari a ward ya Ngomeni mwingi ya Rugongo kuregana na mubango wa thirikari wa gwaka kambi ya mbirarũ na akenya kurio maheberie mithikiri ukuini niguo kweherera thogora wa maguta na makorwo makinogora mĩĩrĩ yao. Nitha mugwanja cia miaraho na maya ni mohoro ma inoro miaraho retaria kwa Windrose Wagoi tukiambiriria munini wa President William Ruto aratongoria kabini cia ngwatanĩro ya Kenya Kwanza mihango-ini ya kumatha kura county-ini ya Kakamega. Ruto na mbuto yake mambiririe kuha Kristiano wa kanitha wa ACK Kakamega magĩtanywo gũtabania mũcemanio wa kĩũteti thutha ũcio kĩharo-inĩ kĩa Bukungu kwa hĩndĩ rĩrĩ ngamenyithio nĩ hĩndĩ aranĩria na a Kristiano tuthie kũu ĩmwe kwa ĩmwe. Peke yake amekuwa Mkristo mpaka amekuwa askofu, mjue kweli Mungu ako na maajabu. Na huyo Mungu huyo ndio sisi tunamwamini. Najua watu wengi sana Kenya wanashangaa vile huyu kijana ambaye baba yake hajulikani kutoka hapa anashughulikiwa na watu wengi. President wa nchi, kiongozi wa aliyekuwa upinzani wa alikuwa kiongozi wa upinzani wa nchi, kitu kingine inaitwa deep state, kingine inaitwa system, kingine inaitwa nini, lakini bado hawajatuweza, kwa sababu mnajua neno la Mungu linasema kwa Zaburi 20 na mstari wa 7. Zaburi 20 mstari wa 7 inasema wengine wanaamini kwa farasi za kivita kama hiyo system na deep state, lakini sisi tunamwamini kwa Mungu aliye hai. So, I want to assure all of us as Kenyans that aside from whatever status, aside from where we are, God has what it takes to take us to the next level. Sisi wote tuko na uwezo wa kupanda hiyo ngazi na kuwa katika kiwango kingine. Sisi kama wananchi na pia sisi wote kama taifa la Kenya. Wengi wenu pengine hata maaskofu ndugu zangu walio hapa wanashangaa na bottom up. Bottom up ni mambo ya Biblia. Neno la Mungu, watu wa Kakamega, kwa Zaburi 113 nataka uandike mahali. Zaburi 113 mstari wa 7 na 8. Neno la Mungu linasema Mungu humtoa mnyonge mavumbini, na huyo Mungu humfanya mtu fukara na maskini mpaka waketi meza moja na wafalme. That is our God. Huyo ndio Mungu tunamwamini. Na ndio sababu tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa mambo ya maajabu. Mtashangaa yale Mungu atafanya katika taifa letu la Kenya, kwa sababu tunamwamini Mungu. Ndio tupate nafasi
ya kila Mkenya. Yule leo hajui chakula yake ya kufuata inatoka wapi. Yule ambaye hajui maisha yake ya kesho na kesho kutwa itakuwa namna gani, ama watoto wake watasoma vipi, ama biashara yake itaendelea vipi, ama yule ambaye hana kazi maisha yake itaendelea vipi. Mungu atatupatia uwezo, kwa sababu tunamwamini Mungu, ya vile ya kuinua Mkenya kutoka kiwango moja hadi kiwango kingine, na sio kwa sababu ya uwezo wetu. It's not by might, it's not by power as the Bible says, it's by God's Spirit. Mungu atatupatia hiyo nafasi. So mimi nawauliza ndugu wa Kristo, ndugu wa Kenya, hasa maaskofu walio hapa, ili tuweze letu, tuweze kutembea hii safari pamoja, tuweze kufanya uchaguzi wa amani. Aya tugithina mbere ni ati mutongoria wa kiama kia Agano na uria uri ihenya-ini riake hitahitano-ini gia giturwa kia president David Mwaure Waihiga anyitanire na arumiri a kanitha-ini wa Warders Tabernacle mwena wa Ruiru barabara-ini nene ya guthi mwena wa Thika. Mwaure anyitanire na arumiri a kanitha ucio mari hamwe na munini wake Ruth Mushero kuria maroria aikari o undu mwena etikia mathie na mbere na kuhunjia thayo mbere ya githurano kinene. Mari na ifandiko cia kuonania kaunti ciothe 40 mugwanja kanitha uyu uhinyiririe muingi wa kaunti ciothe ati thayo niguo wa bata gukira maundu maria mangi mothe. Tukibadilisha jina lake, that when your name is mentioned in the business. Ripoti ingine ati atongoria matiganite kuma gicigo-ini kia obunge kia Baringo ya Ithwiro mahinyiririe thirikari kunyitanira na anyiti itemi aingi niguo gwetha kihonia kia njamba ici na uhoro wigie uhaguku wa ugitiri thiini wa gicigo kiu. Maugite kugwa gwa gikiro kia mathomo na kwaga gukinyaniria gwa tabarira cia uthii wa nambere ni mamwe ma maundu maria mahotometie uthii wa nambere gicigo-ini giki, ta uria Peter Mwangi aratariria. Baringo ya Ithwiro ni kumwe gwa icigo cia bururi iria ikoretwo ikigomerwo ni ngero cia wikinaĩ iria itabanagio ni njangiri ciithaite na micinga. Na kuringana na ndagitari Richard Moindi na gikundi kia aikari a gicigo giki manyitiririe ati mihinga ino ni itumite andu aingi guthama micii yao, undu uria hotometie gikiro kia mathomo na uthii wa nambere. Baringo Kusini tunajua kwamba wakati huu tunapoongea shule 26 zimefungwa, shule za msingi na shule za upili, na watoto wetu wamehangaika, wametoka nyumbani. Hata mimi pia nilifurushwa, mali imeenda, ardhi imeenda, umaskini ndio hiyo. Hatuna hospitali, madaktari wamehama, askari wamejificha. Sasa hata usaidizi yetu tukitaka, hata mtoto akiumia, mtu akiumwa ananyoka, hakuna mahali hakuna neto ambayo tunafanya kwa njia rahisi. Akiaria rĩtũũra-inĩ rĩa Kaptech hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria mĩto yake ya kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya mũhuro, ndagĩtarĩ Moindi augĩte ũgitĩri na mathomo nĩ mamwe ma maũndũ marĩa aratanya gũthingatithia angĩgathurwo ta mũmbunge. Nitashughulikia mambo hayo nitakapochaguliwa kuwa mbunge wa Baringo Kusini, na nawasihi watu wetu tuungane mkono pamoja, tuhakikishe kwamba tumeingia mkondo huo na tusiangalia vyama. Moindi na aikari a Baringo ya mũhuro marenda thirikari yambike mĩtaratara ya gucokia thayo na ũiguano gatagati ka ndũrĩrĩ iria cikaraga matũũra-inĩ maya nĩguo kũgarũrĩra ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda. Ribota Inoro TV kuma Muchungoi kaunti-inĩ ya Baringo, njĩtagwo Peter Mwangi. Riri thirikari iratanya kwambiriria mugururio wa kugacirithia ugitiri matũra-inĩ ma kaunti cia Rift Valley iria ikoretwo na ciĩko cia uhaguku wa ugitiri. Atongoria kuma kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet amaroria thirikari iheane ugitiri murumu thikimu-inĩ ya urimi wa maĩ ya Kapkamak Kabanon niguo kugitira arimi aria makoragwo makirima mugunda-inĩ ucio. Magitongorio ni wakiri Kipchumba Toroitich. Atongoria aya marauga ona gũtuĩka ni maranyita mbaru mugururio uria uratabanio ni thirikari
thirikari matingĩenda ũrĩmi ũyũ ũrũgame hĩndĩ yo nĩ maroria maabitha arĩa magũtũmwo gũkinyanĩria mũngũrũrio ũcio matigathutũkania mũingĩ. If disarmament is going to be done na ifanywe vizuri, do it kwa both all the areas that yenye inaafektiwa. Fanya kwa Elgeyo Marakwet kama unafanya Samburu, Pokot, Turkana na kila mahali, because you might do it in one place and then the other places watu wa flee until you are done and then they come back with the arms. So make sure that it is all round na it is done with a lot of seriousness. Mambo inayofanyika Kerio Valley si mambo ya banditry ama cattle rustling. Hiyo ni mambo ya ukora, ni mambo ya annexation and expansionism. As you do the disarmament, people should not starve in their houses. Kids should not miss to go to school or other essential services like hospitals, and you should ensure that there is maybe an ambulance that is going round so that kukiwa na mgonjwa kama wakati wa usiku, huyu mgonjwa anaweza fika hospitali na kupata matibabu, because hizo haina saa, haina wakati. So ningeomba serikali hata kama kuna operation pale Kerio Valley wa provide security ya watu ambao wanalima hiyo shamba, so that hatuwezi kuwa na mambo ya njaa mwaka huu na mwaka ujao. Aikari ya ward ya Gomeni gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwingi North County ni ya Kitui ni mareganĩte na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa gwaka kambĩ ya mbirarũ mwena ũcio. Aikari acio mareganĩte na tabarĩra ĩno makiuga matirarĩhwo kwehera mĩgũnda-inĩ yao. Ni mũcemanio ũrĩa ũrehete atongoria a gĩcigo mbunge kĩa Mwingi North hamwe na aikari ya ward ya Gomeni makiregana na mĩbango ya thirikari ya gwaka kambĩ ya mbirarũ itũũra-inĩ rĩa Madogoi. Kũringana na aikari aya, maobitha thirikari ya kaunti ya Kitui makoretwo magĩũka kũmaiguithia kwehera mĩgũnda-inĩ yao nĩguo kũhe thirikari kanya ga gwaka kambĩ ya mbirarũ, no matikoretwo makĩrĩrwo kũrĩhwo mĩgũnda yao. Tukapata kufahamishwa kwamba hakuna compensation, ile inaitwa compensation kwa Kiingereza, yoyote, lakini watu walioko katika sehemu hizo waame. Hiyo ndio imesababisha mkutano wa leo, kwamba watu wakakuja pamoja leo ili kwamba tujadiliane kama tutakubaliana ardhi iweze kushukuliwa hivyo watu waweze kuwa displaced, na tumekubaliana ya kwamba hiyo hatutaki. Miaka ĩrĩ mĩhĩtũku thirikari ya kaunti ya Kitui yanengerire thirikari nene mũgũnda wa eka 10,000 nĩguo kambĩ ĩyo yakwo. Aikari makiuga angĩkorwo mũbango ũcio nĩ ũgũthiĩ na mbere matarĩhĩtwo, bamĩrĩ ciakinyiria 250 igũtigwo itarĩ na ũikaro. Wengi wamelalamikia kwamba hakujakuwa na public participation. Mimi mwenyewe kama mbunge wa area hii sijajua maneno haya. Hii ni mpango ambayo imetengenezwa na Kitui County Government bila kuhusisha wananchi na viongozi wa Mwingi North. Kwa hivyo leo tumetoka hapa na kauli moja kwamba hakuna ardhi ambayo itachukuliwa hapa, hata kama ni nani anataka kuichukua, bila idhini na makubaliano na wananchi wa Mwingi North. Tutaenda kotini ili kwamba tusimamishe hilo na watu wetu waweze kuhudumiwa na serikali zilizopo zote mbili ipasavyo. Na hiyo ndio sababu ambayo imesababisha watu wakawa katika mkutano wa leo. Muthenya wa kana kiumia kĩhĩtũku kũratuĩka kũrĩ na maobitha thirikari mekinyĩtie kũria aikari mehere. Rĩu mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ akĩũria thirikari gwĩtĩkĩra gũkuruhania atongoria hamwe na aikari rĩngĩ nĩguo gũkorwo na mĩbango mĩega ya kũmeheria. Na kama kuna mpango wowote wa serikali ikuje ikae na wananchi wakubaliane ni mpango gani, ni faida gani kwa wananchi na ni faida gani kwa serikali. Lakini hiyo mpango wa kiolela kuja kushtua watu na kuwafanya wakuwe kama maskota, hiyo kama kiongozi na mbunge wa Mwingi North mimi nimekataa. Gwakwo gwa kambĩ ĩyo mwena ũyũ gũtanyagwo kũgacĩrithia ũgitĩri wa mũhaka wa Kitui na Tana River. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Riboti ĩngĩ nĩ atĩ mũnini wa Raila Odinga kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kambĩini cia gĩthurano kĩa mweri wa kanana Martha Karua atwarĩte kambĩini cia kũmatha kura cia ngwatanĩro ya Azimio Oka kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Karua na mboto ya atongoria arĩa mamumagarĩtie manyitanĩire na etĩkia a kanitha wa PCA wa Ayub Kenywa mbere ya gũkorwo magĩtabania mũcemanio wa kambĩini kĩharo-inĩ kĩa Huruma mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Asante sana kwa sehemu hiyo ya
sadaka ya fungu la 10. Kwa hivyo tunaomba Karua na atongoreria maumagaritie mari kanitha-ini ucio wa Ayub Kenywa mwena wa Eldoret. PCA Ayub Kenywa mwena ucio wa Eldoret tugukorwo tuikumenyithia maingi thiini wa mohoro maitu ma Inoro hwaini. Kwa ihinda ritu kwamba kuhumuka uhani ndugathie kuraya ni turacokiriria. Ado anyiri uyu ni Jefora mucokeirie ageretio na mwaki akaumira ari thahabu marimare jairo murugo ara mathikania niguo oriri rimwe twetwike gavana wa Nyeri mathina mathiko gaburi-ini ga kiriganiro no aguko amen. Guthura ndagitari thuwa mathengi atwike gavana wa Nyeri ni kuga iganda cio Kenyeri andu mandiko mawira mathibitari magie dawa mai makurima na thoko arutwo na andu akuru maheo gia kuria kugie na men fads na farafara ciothe ciekirwo rami cire o tajorori. Andu aitu a Nyeri thurai tuthondeke utonga witu wa Nyeri. Kwina ihonia nyingi cia mathina ma minyo kwoguo araniria na ndagitari waku wa mahiu akuhe mutaratara mwega wa kuhe mahiu maku dawa cia minyo niguo ukinyanirie maciaro mega. Force 1 ihuthikaga hari mahiu me manini na maria mahinyiririkite tondu itonyaga kuria minyo ihithaga. Force 1 ininaga minyo kaimana na igacokia riri kuri mahiu. Force 1 ni undu wa mahiu matari na minyo. Wemwega, Jetogo Paul Weganjo. Baringo Homes is now in Nyeri County number 19. Goko ne Nyeri Chaka kwa J. Uratowe na project ikirorerwa iretwa Greenfield Gardens ya muigana wa 50 by 100 na no makinyama ni kuma Nyeri na Rumoro Road. Kore na thitima na mae ona cio varavara ni all weather. Thogora ni ngiri magana matatu ma mirongo kenda na ithano na deposit ni ngiri igana rimwe. Balance uri hena mieri itandatu. Twina Mega Investors Day mweri 25th of June niguo wigwatere broti yaku. Ohoro makeria tuhurire thimu namba 0721-077-077 kana utushare Jewel Complex Roysambu 2nd floor. Baringo Homes Limited, a touch of fulfillment. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Germs can cause various infectious diseases. To protect your family from germs, use the power of Dettol's 1 cup full in your bathing water for your laundry, for surface cleaning, first aid, and to protect your family from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. We got something too good to hold inside. We don't need no money, honey, you and I. Ilara, part of every familia. Vile tunaipenda. Nĩ wega mũno nĩ ũnyitanĩru waku tũgĩthiĩ na mbere atongoria kaunti-inĩ ya Kajiado maugĩte nĩ magũthitanga thirikari igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri akorwo ndĩkũrũgama na kũrehe kĩhonia kĩa ndũgamano gatagatĩ ka rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka KWS na aikari akaunti cia Kajiado na Narok. Makĩaria itũũra-inĩ rĩa Masimba mũthĩ wa ira atongoria a rũrĩrĩ rwa Maathai nĩo marutĩte mũkana ũcio.
tunajua kwamba kuna wakati mmoja kila sehemu ya Kenya ilikuwa na wanyama. Sasa hakuna mahali wanyama wako isipokuwa Kajiado, mahali ya Wamasai, Mara, mahali Wamasai wanaishi, Laikipia, mahali Masai wako, Samburu, mahali Wamasai wako. Hii maneno ya kutoa wanyama katika Eldoret iko kwa meza ya Mheshimiwa Matiang'i. Mimi nimekaa naye kwa meza nikimweleza msipofanya hivi tutapata shida. Tushikane kwa pamoja, Wamasai wa Kenya, Wamasai wa Tanzania, tuende kwa International Court, tuseme tumeishi na wanyama, serikali inafaidikia wanyama, lakini we are being treated worse than animals. Sisi wote serikali inakalia file zetu tukiongea katika bunge. Tutafute suluhu kotini za nchi za ng'ambo, sababu inaonekana koti zetu hazituheshimu, hawaoni faida ya maisha yetu. Na kĩo gĩkundi kĩa atwarithia a mĩithikiri mwena wa Kasarani nĩ morĩtie a Kenya kũhĩmbĩria mũtugo wa kũhĩmbĩria mĩithikiri na njĩra ya ũkũĩ amu harĩ ũguni mũnene harĩ kweherera thogora wa igũrũ wa maguta o ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria harĩ kũnogora mĩĩrĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie thirikari gũthondeka njĩra cia kũgerera magũrũ nĩgetha andũ aingĩ magĩe na ũcamba wa gũthiĩ na njĩra cia mĩithikiri. Karo Kinyugo Mwaura nĩ aratongoria. Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa anake na airĩtu gĩa twarithia mĩithikiri gĩa Kasarani kĩrĩa kĩrĩ na memba 1,500. Aingĩ ao mahũthagĩra mĩithikiri gũtũngania mĩhang'o yao ya o mũthenya, gũkũ makĩũria mũingĩ kweherera njĩra ĩno ya ũkui amu nĩ ũkũmateithia gwĩthema thogora wa igũrũ wa maguta na oho kũmateithia kũnogora mĩĩrĩ yao. Tũngĩũria andũ aingĩ maumĩre manjĩrie kũhũthĩra mĩithikiri gũthiĩ wĩra-inĩ. Wako ũikaraga hakuhĩ na wĩra-inĩ haku rĩ, hatirĩ bata wa kũhũthĩra ngari yaku, hatirĩ bata wa kũhũthĩra matatũ, no ũhũthĩre mĩithikiri na ũkinye harĩa ũrenda. Wĩta mairĩtu nĩ exercise hũthũ mũno, tondũ ũkoraga airĩtu nĩ marenda kũ-lose weight no matirahota gwĩka exercise. Ani nĩkĩo ndendire tondũ ndakorire nĩ hũthũ gũkĩra gũthiĩ gym, kũrũgarũga nyũmba. Koguo ngĩona wanyita bike no gũthiĩ. No na gũkĩrĩ ũguo gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie thirikari gũthondeka tũcĩra mabarabara-inĩ twa kũhũthĩrwo nĩ atwarithia mĩithikiri amu nĩ maiguaga marĩ ũgwati-inĩ rĩrĩa maracindana mĩtũkĩ na ngari barabara-inĩ. Tũtirĩ na cycling lanes, koguo rĩu tũbocagwo kũingĩra barabara-inĩ na rĩmwe nĩ tũtindĩkagwo nĩ ngari, especially matatũ na andũ a kibikibi matiendaga gũtwona barabara-inĩ. Nĩ ũgũkora mũndũ agũkũruma, nĩ ũgũkora mũndũ agũkũruma o ũguo tu tondũ wĩ mũirĩtu na wĩ bara-inĩ. Ũratwara bike nĩkĩ? Rĩu ũkarigwo arakũria kĩ na wĩ business-inĩ yaku. Koguo no njũrie thirikari mangĩtũigua mathondeke lanes cia mĩithikiri na nĩ magũkorwo mateithĩtie andũ aingĩ mũno tondũ ti andũ othe makoretwo na ngari. Mamwe ma mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere ũtwarithia wa mĩithikiri nĩ mũtugo woetwo na gĩkĩro kĩnene ũkahũthia mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ na oho magakorwo mathondekeirwo gwa kũrũgamia mĩithikiri ĩno. Ngĩribotera Inoro TV, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura. Kwa ihinda rĩtũ gũcoka ĩmwe kwa ĩmwe kanitha-inĩ wa PCA Ayub Kenywa kũrĩa tũramenyithio nĩ hĩndĩ Martha Karua ararĩria a Kristiano. Na ndio tumeingia mkiwa mmeendelea. Kwa hivyo poleni, tumekuja tumechelewa, lakini sio kupenda kwetu, ni maneno haingeepukika. Nashukuru pastor pia sababu hata tukija tumechelewa neno tumepata. Hatuwezi kusema tumechelewa kupata neno. Na hiyo neno ni neno iko karibu na mioyo zetu. Sababu wakati kama huu wa uchaguzi inaonekana ukweli unasulubiwa msalabani. Inaonekana hata sisi wa Kristo saa zingine hatuweki tofauti ya mema na mabaya. Kwa hivyo nikiwa ndani tuombe sisi sote Mungu atusaidie tuendelee kutofautisha mema na mabaya. Sisi tunaomba umoja wa Wakenya. Tunaomba tusimame pamoja, tuchaguane kwa amani
na kuwa na upinzani sio uadui. Mimi naelezea ya kwamba sisi wote ni watoto wa nyumba moja na nyumba inaitwa Kenya. Kwa hivyo kila mtu ana haki ya kuomba ile nyadhifa anaona inamtosha. Lakini wale wenye jukumu la kuchagua, na ni sisi sote sababu tutachaguana, lazima ujue ni nani anaweza kuendesha ile kazi anaomba hata wakiwa wengi vizuri. Na sote tukumbuke heshima si utumwa. Na heshima sio kusema sitakukosoa. Kosoa mwenzako kabisa, lakini kwa msingi wa sababu za kutosha na kwa heshima. Tukijua baada ya uchaguzi zote tutaishi kwa hii nyumba letu linaitwa Kenya. Kwa hivyo sisi tunaomba, tukija mnatusikiza, wengine wakija mnawasikiza. Kisha mnatoa kura zenu. Na hiyo kusema tuheshimiane, kama nataka kiti ya mtu fulani, niheshimu hiyo kiti hata nikimkosoa, sababu nikikalia nitastahili kupewa nini? Heshima. Hiyo tu ndio tunaomba. Hivyo tuweze kwenda kujiwa pamoja. Mengi tutaongea kule kwa kiwanja, lakini sisi tumeingia pia tupate baraka. Na tushabarikiwa na ile neno tumepatiwa. Sasa nilianza bila kutambua wale tuko nao. Hatutaongea sote, lakini kutambua tu ndivyo mjue tulikuwa tumekuja kwa wingi. Naona dadangu hapo Elizabeth Ongoro, awafungie tu mkono. Naona Lina Chebi Kilimo. Natambua hapo Domo Gebenji. Kuni kanitha-ini wa PCA Ayub Kinywa mwena wa Eldoret, na kwa ihinda rĩtu thiĩ na mbere na riboti ingĩ tũgĩthiĩ mwena wa Kajiado. Gikundi kia atongoria kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ makomithitie ũteti wa mithingi ya gĩkabira kaunti-inĩ ĩyo magĩthingata aikari matigetĩkĩre kũgayũkanio nĩ atongoria arĩa marahũra kambĩini mbere ya gĩthurano kĩnene. Atongoria aya mahinyĩrĩirie aikari a Kajiado maikare na ũrũmwe na ũnyitanĩri na mareke ateti mendie cioneki ciao hatarĩ na mĩario ya gũcũganĩra kana kũrutana nguo hĩndĩ ĩno ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene. Joseph Maji na Moses Ole Sakuda maugĩte matigwĩtĩkĩra ũteti wa kugayania aikari ya Kajiado na mithingi ya gĩkabira, kuria ningĩ morĩtie aruna ao metheme ũteti wa gũikanĩria ciugo. Haitagawanywa. Tutasimama pamoja na tuchague viongozi wa amani na tutafanya siasa zetu kwa njia ya amani, ndio tuwe na viongozi. Tuko pamoja? Hiyo siasa hatutaki. Hiyo siasa hatufanyi nini? Tunataka katika serikali ijayo vitu ndogo kama pikipiki tuzitengenezee hapa Kenya. Na tukitengenezea hapa Kenya, mimi na wewe lazima tutapata kazi. Hakuna mtu Kajiado County ambaye nitakubali atishwe. Muwe na uhuru ya kufanya biashara, muwe na uhuru ya kufanya maendeleo, na hakuna mtu mmoja yeyote ambaye nitakubali atishwe. Kazi ya vijana mtaani mnahitaji na ataweza kuwaletea kwa sababu ni watu mko na asante. Ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win.
muno no hede Woma Salon. Darling Abuja Braids itoraga ihana tario hede Woma Salon hatari gaja. Kuma Juja Town ugovie Juja Farm. Towni inelakula rete muno Kenya. Node kedano tu. Farafara de Nyerokie Fiu. Sema maendeleo. Kabunia Jinland Makorehere Summer Green Estate. Brotishia 40 by 90. Special offer day 685,000 shillings only. Yes, 685,000 shillings only. De Tojaga. Jinland Marugureti Mofago out of the Riado Wakabishiao. Makakuhe financial. Okanegeri yo gobe kura broti kana gwaka haria urere haka kubagiri 15 o mweri. Horera Jinland Omothi 0724 252828. Wegere na broti kana mushie waku today. Wakati defeat tastes just as sweet as victory. Ilara, part of every familia. Vile tunaipenda. Dinadomeriri jega ya property ino iretwo the Great Oasis Nanyuki. Trauga bigger is better. Ati no ugure mundu nene taika ithano ithu tuhana Optiven ni tura develop mukawa munene muno wa family uria tureta GMC Entertainment Center. Uriga ine na fara iria irekiruramia Nanyuki Rumuruti. Na mugunda munene tutigeirie community uretwo community grounds, twina area ya forithi, twina provision ya playground ya ciana citu, tuhorere thimu otha icigo ku Optiven 0790 300 300. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Ng'ombe kama gothini wa cubicle kiayo nega gikiro irio kuringana na production yayo nega gicoka mukamiga kianjia gukama gucoka toko iria riu riothe tukarithima na tukariga ready guthie thini wa market. Kuma hau riu ni kurora uhoro wa miharati yogoro heiro iraire the previous night igakihatwo wekirira ng'ombe irio fresh. Bigger is better. Ati no ugure mundu nene taika ithano ithu tuhana Optiven ni tura develop mukawa munene muno wa family, twina area ya forithi, twina provision ya playground ya ciana citu, tuhorere thimu otha icigo ku Optiven 0790 300 300. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mwanya ni unyitaniri wa kurifoti igituri nayo ni ati commission ya ithurano bururi-ini IEBC thiko ya kere kirumaniririo ni twarithetie cikaro cia guthikiriria mateta maria mandikithitio kumana na mutaratara wa wamurani wa ahuraniri a iturwa ngurani. Cikaro ici iria irathie na mbere igoti-ini ria Milimani iratwarithio ni commission na IEBC aria mabatie guthikiriria na gutuithania mateta 262 maria mandikithitio gukinyiria tariki 18 mweri uyu wa gatandatu. Wangui wa Mwangi mwandiki witu ari igoti-ini ria Milimani tukunyitanira nake imwe kwa imwe nigetha tutariria mutaratara urathie na mbere na ni amekinyitie ni mamwe ma maundu mariku marathie na mbere kwa ihinda riri. Wangui wa Mwangi angikorwo ni uratwamukira mwaro ni kuriwe.
Thengio muno Winrose Wagui otogo watariria mwiroreri wa Inoro TV ni muthenya wa kere wa cikaro cia guthikiriria mateta maria maumanite na thutha wa IBC kurikia mutaratara wa kwandikithia ahuraniri aiturwa ngurani muthenya wa ira niguo commission ya IBC iraruguririe cikaro cia guthikiriria mateta mamwe ni maria mandikithitio ni aria hihi matanahitũkio na mangĩ ni maria mandikithitio iguru ria aria mahitukitio akiruguria mutaratara ucio muthenya wa ira muikariri giti wa commission ya IBC Wafula Chebukati arauga ati ihinda-inĩ rĩa thikũ 10 ciũkĩte mabatie gukorwo magithikiriria mateta 262 maria mathikiriirio muthenya wa umuthi kimwe gĩa gĩikaro kĩrĩa gĩthiĩte na mbere Winrose Wagui na kĩrĩa tuthikiriirie nĩ kĩgie uhoro wegie uria ni senator wa Murang'a ihinda-inĩ rĩrĩ na uria uretha gĩturwa kĩa governor Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata uria watwikire ati muthenya uria afatie guthii gutwara maratathi make ma mbere ya IBC ati ni acenjirie reciria ria uria acagurite ta munini wake Ndagĩtarĩ Winnie na akioya akineana munini ungi bwero thutha wa gutwika ati Dr. Winnie ndareketie gutiga wira university ni ya Nairobi ta uria kwagĩrĩire uririkane ati mutaratara uyu wa guthikiriria mateta maya megie maria mumanite na wamurani wa iturwa ngurani Winrose no nginya makorwo makinyanĩire ihinda-inĩ rĩa thikũ 10 ciũkĩte tondu IBC yugĩte ati gugikinya mweri ukite wa 7 ni mabatie gukorwo makiambĩrĩria mutaratara wa gucabithia maratathi ma gũikia kura na maratathi maya ma gũikia kura matingĩgĩcabithio gutagitukite na mutaratara mutheru wa nia ni mabatie gukorwo makihuranira iturwa ngurani na riu mateta maya magithikiririo IBC raugire ni wira ugukorwo kirutwo ihinda-inĩ inini muno makeria nigetha mateta maya matuithanio nigetha mathie ikinya-inĩ riu ringi rĩa gucabithia maratathi ma gũikia wa kura ni cikaro cirathie na mbere Winrose Wagui no tukiguite no tutikire na uma ni ati ginya ni gukorwo na nego kwata gukorwo na giikaro gya guthikiriria mateta megie uria ni senator wa Nairobi ihinda riri na uria uretha giturwa kia governor uririkana nego koretwo na maundu marathiururukiria githomo giake uyu ni Johnson Sakaja amwe makiuga ati githomo giake kia degree ni kirekererwo ciuria amwe magakiuga ati gugatuika ati kwina ciuria iguru ria kana ni athomire githomo kia degree university ya Nairobi ona gutuika uragituika ati nigetha IBC ikimuhitukie maratathi maria aneanire ma githomo giake kia degree maumite university ya bururi tuigainie wa Uganda ni tugugweterera nigetha tukione mane magukiumira giikaro-ini kiu okorwo ni gikuhanika Winrose Wagui na gukinya mathaini ma hwaini nitugukorwo tukimenyithia mwiroreri wa Inoro TV mamwe ma maundu maria makiyumiritie cikaro-ini ici cia gugithikiriria mateta maria maumanite na mutaratara wa kuhitukia ahuraniri iturwa-ini ngurani ta uria IBC iracitwarithia. Ngatho cia mwanya wa Ngui wa Mwangi ni gutumenyithia uria maundu maikarite kwa ihinda riri ndiramenya mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini no guka na mangi kuringana na uria meguthie na mbere na kuhanika. Ripoti ingĩ tũrĩ nayo nĩ atĩ Eli Sorobea kuma Kitale niwe muhotani wa mbitika cia 10 cia mashindano ma mũbira wa gofu marĩa makoragwo marũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Safaricom mwena wa Kitale. Sorobea ũrĩa ũkoretwo arĩ captain wa kĩrabu gĩkĩ arĩa mathĩire point 17 mbere yo no thutha wa itena rĩa kerĩ aramatha point 23 ni muthako uragucĩrĩirie athaki 133 angĩ ao maria kuma Rift Valley, Nyanza na ithũĩro rĩa bũrũri. Mashindano ma youth Zadok Tunai arĩa mathĩire point 40 akĩrũmĩrĩrwo nĩ Jonah Kosgei. For the tournament they accorded this club, it was quite a good tournament by any standards. I think so far the best we've ever had in this club. And I also want to thank the club, our club, for having prepared the course very well. The course was really playing well. It was in a superb condition. My game was, I would say, good. But of late I've been struggling as far as chipping is concerned. I still have a problem there. I need to polish my chipping. Otherwise, generally, I had a good game. For the champions,
na icio cigie muthako wa golf nicio iratwikira gatunu mohoro maitu ma Inoro miaraho gucokeria ngatho cia mwanya ni nyitaniri waku kwirorera kuma kiambiriria nginya haturekera gatunu mohoro mangi ukuma mukira wona ciha dada imwe cia hwaini thie na mbere kwirorera Inoro TV ritwa riakwa ni Winrose Wangui. Dhahabuland Limited ni marenda wigwatire gicunje kia Dhahabu Plains Matu Phase 2 na thogora wa 380 hari orari ha deposit ya 50 nayo balance ukarekia na mieri 10 urathimo namba 0707 177 177. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Germs can cause various infectious diseases. To protect your family from germs, use the power of Dettol's 1 cup full in your bathing water for your laundry, for surface cleaning, first aid, and to protect your family from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Ni ukwenda kuigira na title ya handu ritaga haku. Real Generations Properties Limited mena brought Iroiro East cia muigana wa 50 by 100 kundu kwagereru kwena mabataro mothe ma muingi. Thogora ne 650 na hena cia 750 ware ha 100 balance ukariha na mieri 6 gutwarwo mugunda ni Jumatatu nginya Juma. Tucerere wabici-ini citu Iroiro bypass Kamakis kana hura 0722 229 493. Real Generations Properties Limited, actualizing your dreams. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Thutha wa kuinikiriria Amani Gardens Phase 1, Reu Golden Dreams Land and Properties Limited nitucokereire na Phase 2. Roti cia 50 by 100 na rodaika 20 kuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga kundu kwina mai thitima ona neighbors. Irigicĩirio ni Masinga Level 3 Hospital, Police Headquarters na Masinga Boys High School. Thogora ni ciringi 250 ukariha deposit ya ciringi 50 balance ukarekia na mieri 3 na wagura cash ni ciringi 230. Oho no wigwatire roti cia 50 by 100 thini wa Precious Gardens Malindi daika 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni Town. Thogora ni ciringi 120 na wagura cash ni ciringi 100 na marihi maya ni hamwe na title deed. Hura 0718004455. Wabici ni Ruiru Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Wendiwe tata yakwa rufaru radia medyu ashwagene mwingi wa gathagu igeno shakwa nowe wiki reke thome nduguthomera negwira githome witu aguthomere na ndikana kuone haitu thome ngoja umiza matumbo Bigger is better. At no gure modu nene taika idano ithu tuhana optiven nithura develop mukawa munene muno wa family tuina area ya forithi tuina provision ya playground ya ciana citu tuhorere thimu otha icigo ku optiven 0790 300. Ni ceceni ya Inoro TV.